Muraho bene data, muri amahoro mwese aho muri abari hanze, ndibwira ko ari nimugoroba, mwiriwe neza. Abari muri Afurika mu gitondo, bavuze neza, turashimira Imana. Abafite ibibazo nabo hirya no hino tubahaye mpore, kubera ko isi niko bimeze. Abantu baza bagira ibibazo, abandi bakaba bari mu byishimo. Rero abafite ibibazo mwihangane, ejo Imana izabagirira neza. Abafite nabo ibyishimo, ibirori, dore ko ari muri weekend, mugira ibirori byiza. Ikindi kandi turashimira Imana ko twongeye kugera hano kugira ngo tuganire. Umwaka uratangiye, iki ni icyumweru cya mbere cy'umwaka. Turashimira Imana kuri uyu mwaka tubashije kugeraho tunezerewe, kubera impamvu y'ibyo Imana yakoze, cyane cyane iwacu rwose hari ikintu cyahindutse mu buzima bw'abantu. Hari ukuntu ibintu biba bigenda biba byiza, kubera ko twarize igihe kinini, ariko Imana hari ukuntu yagenda itwiyereka, igenda itugirira neza, imitima yacu inezerewe, n'ibindi byose bikigoye twizera ko izabikora. Ni Imana dufitanye amasezerano nayo ko hari icyo izakora iwacu. Dushimira n'abantu bose babihagazemo, bafashije ko bashoboye, guhera abavuye gusa wamutse umupaka wa Kongo, kandi bose barakoze. Ni ukuri turabashimiye. Abamama, hari abamama b'intwari, Imana yatugiriye neza, iduheza abagore b'intwari babasha kuvuga neza, babashe kwisobanukirwa, kubera ko iwacu abagore kenshi bakunda kumva ko nta jambo bafite, abo bakumva ko nta kintu babasha gufasha umuryango cyangwa ubwoko. Ariko ubu nyine abagore bameze neza, kandi mukomeze gutyo, kubera ko Imana yaduhaye umugisha. Twe twabyaye Yesu acungura isi yose, nta mpamvu yo kwisubiza inyuma. Yesu yatwemereye kuvuga ubutumwa, tukagenda tukavuga ubutumwa hirya no hino. Ubu ngubu noneho Imana yakoze ibitangaza, n'ubuyobozi buyoboye isi. Tanzania iyobowe n'umugore, kandi nawe ari nk'aba, yavukiye amezi 9. Abo turabashimiye. Abagabo bubahwe rwose, kuva kera Imana yabahaye ubuyobozi, kandi turabubaha, turabashimira, kuko baza bagenda barera abagore neza. Ni ukuri abagabo ni abantu badasanzwe. Umuntu utunga umuntu akamutunga batavukana, akabasha kumenyera kimwe cyose, akamukunda, ni ukuri ni byiza. Ariko rero hariho abandi batabasha gukora inshingano zabo. Ibyo nibyo rero uyu munsi tugiye kuvuga. Mu by'ukuri abantu badakora inshingano zabo, haba abagore cyangwa abagabo, turabinginze uno mwaka. None uyu mwaka ugiye kuzana ibyiza, tubyakire mu mitima yacu, tubyakire mu bwenge bwacu, tubivuge n'akanwa kacu, tubyature. Bizoba imiryango yacu izagubwe neza. Hari abagabo bagenda bakavuga ngo ntibajanye n'abagore babo. Kutajana n'umugore, icyo nicyo ngiye kuvuga none. Kutajana n'umugore biterwa n'ibitekerezo byawe. Nta mugore utoba mwiza ntawe, nyabuna nta mugore utoba mwiza. Nushaka kumugira mwiza azaba mwiza, numuhesha ibitekerezo ukamwumva, ukamugira inama, azaba mwiza. N'umugore nawe, abagore bubu nabo basigaye barabaye ibindi, nabo ugasanga bagiye hejuru ntibubaha abagabo. Tiworeka kubaha umugabo ngo nurangiza utegereze ngo uzo umugore mwiza. Tizobaho, kuko utubasha umugabo kera uba wishe itegeko ry'Imana. Uyu mwaka rero izi ngo zacu twazihagurukiye turi benshi. Ndashimira rwose abantu bari mu kuvuga ku bijanye n'ingo. Jewe ndi mu bintu byampagurukije, ndavuga ngo ngiye kugira inama ingo, kubera ko no hanze niyo ntari kuri kamera nicyo kintu nza nkora.
abagore mugende mugarageze mubaha abagabo. Umugabo ntiwo mwubaha ngo ariko kugukunda, kandi agukunze niwo mugisha wawe. Umwubaha uko ameze kose, yaba yarize yaba atarize, yaba ari umupagani yaba ari umukirisitu, ugomba kumwubaha kubera ko niwe wawe nta wundi, niwe Imana yaguhaye. Kandi umugire mwiza uko ushaka. Umugore abereyeho kugenda utengeneza. Umugore azahora ninkuwa ukora forma, ugenda ureba ingeso zimwe ugenda ukuraho, yaba ari abana yaba ari imiryango washatsemo, yaba ari umugabo wawe, ugasenga ukagerageza ugatanga inama ukihangana, ibintu bikaroba bikagenda neza kandi nawe ukabishimira Imana. Uyu mwaka abagore mugende tugira ubwenge, twubaha abagabo bacu, twubaha imiryango twashatswemo, tuyikunde uko imeze kose, dukunde baramu bacu, dukunde baramukazi bacu, dukunde ba data bukwe ba mabukwe, dukunde abantu bose. Niho tuzobasha kubaha Imana ikatwumva. Iwacu urumva batitworeka kubakunda. Ahasigaye abantu bavuga ngo ntibajanye, nta muntu utajana n'undi. Mwarashakanye waramukunze, icyo ubona abandi barushije uwawe uzogerageza ukimwigishe, kandi azagikora kandi azabego. Uyu mwaka tuzabagazaho ibintu byinshi, kandi mu by'ukuri turabakunda, turabasengera. Twabonye ko nta kintu twakora, kuko hariya mu Efeso hagenda havuga ibintu by'inama. Pawulo yagiye abwira Efeso, yagiye agira inama abantu. Aho hari ibyo Pawulo yigeze aravuga ngo abagore bakuru bagire abagore batoye inama, kubera ko inama zari zarabuzwe aho zibwirwa. Niyo mpamvu za mutandaho zabaye. Bagira umuntu inama, mwahura umubwira inama ugasanga murabipfuye. Ariko ubu ngubu rero tuzoza tubagira inama, niturangiza ibintu bigenda bihinduka. Rero turabashimiye ko mugiye kugira ingo nziza, amatorero meza. Uyu mwaka hazaba ubuzutse. Uyu mwaka abavuga ubutumwa benshi bahaguruka, harimo n'abagore. Tuvuga ubutumwa bw'Imana, twamamaze Kristo, twamamaze ubwami bw'Imana. Abantu bitinyuke, abantu bakore, abantu basevinge, bateganya ko ejo n'ejo bundi Imana yabagirira neza, bakiteza imbere. Ibintu by'ubuhunzi hari igihe bizoshira. Abantu bige, babashe kwiga ikintu icyo ari cyo cyose cyaguteza imbere, kugira ngo ufashe umugabo wawe mwiteze imbere, abana banyu bazabeho neza. Mugire Imana n'amahoro yayo. Reka dusenge dushimira Imana kubw'uyu mwaka, kandi dushimira Imana ku bisubizo tugiye kuzobona uno mwaka, kandi turabyizera, turabyumva, twumva ko hari ibyo Imana izakora. Amasezerano yari yaratinze gusohora, izayasohoza. Imana ikomeye, Imana igira neza. Turagushima kandi turaguhimbaza. Tugushimiye kuko Mwami utubyukije amahoro, tukaba turi bazima, duhumeka umwuka w'abazima, tukaba twongeye kugera hano ni ku bushake bwawe. Tubasha gutanga inama mu miryango. Turagusaba kugira ngo imiryango yacu Mana ibashe kubaho neza, imiryango yacu ibashe kumvikana. Abagabo bakora inshingano zabo, abagore bakora inshingano zabo. Ibihugu bitera imbere kubera imiryango, ivuga butumwa rigende neza kubera imiryango. Abantu babane bishimanye, icyubahiro cyawe gikomeze kibe. Ubashe kuturerera abana, urubyiruko, ubashe kuturindira igihugu, ubashe kutugirira neza. Tuzabona ibikomeye muri uyu mwaka Data. Turakwizeye kandi turakwiringiye. Tugushimiye kuzatubayeho kandi tukuragije n'ibiri imbere. Bana natwe tubane nawe here none ukazagaza umusuzagaruka kutujana. Tuzizeye kandi tuziringe mu izina rya Yesu.